Yes, twongeye kubasuza ndetse no kuba ikazeho muri hose mu gihugu abakurikiranye cyane Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho rero kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 rero ukwakira 2024. Rero yacureka tuyere kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano ikaze yubuye isake hagati rero ya FARDC ndetse na M23 kuva rero mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa 2 ukwakira 2024 mu mujyi mutorero wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara rero ya Kivu ya ruguru yongeye kumvikanamo imirwano ikaze yashakiranyije rero ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'inyeshyamba za M23. Ni imirwano rero bigoye kumenya uruhande rwayitangije, nubwo amakuru avuga ko uruhande rwa leta ari rwo rukomeje gushakisha uko rwakwigobotora umuhigo rwashyizweho n'inyeshyamba rero zabahijeje mu mujyi wa Goma, aho rero bawurimo batagira inzira n'imwe yo ku butaka bashobora gucamo. Nkuko mubibona rero ku mafoto ari kuri screen zanyu, umuriro rero uri gutwika inzu yitwa Kiyuri bikozwe na kimwe mu bisasu byoherejwe na rumwe rero mu mpande zihanganye. Iyi mirwano rero y'uyu munsi iri kumvikanamo urusaku rw'intwaro nini ndetse n'intoya, bikumvikana rero by'umwihariko muri groupema ya Kamuronza, hakaba rero muri sheferi y'Abahude, aho ni nko mu birometero nka 3 werekeza rero mu mujyi muto wa Sake. Ukurikije rero uko abazi ibyo bice babisobanura, abatuye rero mu mujyi wa Sake nyirizina bemeje ko imbunda nini zikururwa n'imodoka ndetse n'imodoka rero zitwaye abasirikare bagiye ku rugamba bakomeje rero kunyuzwa muri uyu mujyi berekezwa rero ku rugamba nyirizina. Societe civile rero yo ikabivuga ko kuri ubu bigoye kumenya icyateye iyi mirwano yaherukaga rero kumvikana muri ibi bice mu mezi yabanje y'uyu mwaka wa 2024. Hari abakurikiranira rero hafi iby'iyi ntambara bemeza ko n'inyeshyamba rero zayo mu 23 zishobora gutangiza uru rugamba zigamije rero kureba uko zafata uyu mujyi wa Sake kugira ngo rero zirusheho gufunga Goma ifatwa rero nk'izashyira iherezo ku ntambara mu ntambara rero ya Kivu ya ruguru, mu gihe rero yazaba ifashwe na M23. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Israel yemeje ko abasirikare bayo 8 bivuganwe na Hezbollah. Ni igisirikare rero cya Israel IDF cyemeje ko abasirikare bacu 8 baguye mu mirwano iri gusakiranya ingabo zacyo ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe wa Hezbollah. Ni nyuma rero y'amasaha make IDF itangaje ibitero byo ku butaka bigamije gusenyura mutwe wo muri Libani. Hezbollah rero n'indi mitwe yo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ishyigikiwe rero na Iran bamaze igihe bagaba ibitero kuri Israel. Ibi rero bikaba byaratumye iki gihugu mu cyumweru gishize kivugana rero Hamas Nasa wari umuyobozi w'uriya mutwe. Israel rero mu basirikare 8 yemeje ko bishwe na Hezbollah mu majyepfo ya Libani, harimo rero 3 bafite ipeti rya kapiteni, hakabamo rero abandi bafite ipeti rya sergeant first class 3 ndetse hakabamo n'abandi bafite ipeti rya staff sergeant 2. Usibye rero aba basirikare, igisirikare cya Israel mu masaha yatambutse cyatangaje ko ingabo zacyo zivuganye ibyihebe bya Hezbollah ndetse zinasenya ibikorwa remezo birenga 150 by'uriya mutwe, birimo icyicaro cyawo gikuru, ububiko rero bw'intwaro ndetse naho abarwanyi bawo barasiraga za roketi. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze i Kamonyi, aho rero uwashatse gutema polisi yarashwe agapfa. Nshimyumukiza rero Elias w'imyaka 22 y'amavuko arashinjwa rero guhungabanya umutekano w'abaturage, yashatse rero kurwanya polisi iramurasa. Ubuyobozi rero bw'umurenge bwa Ngamba mu karere ka Kamonyi buvuga ko isiraswa rya Nshimyumukiza ryabereye mu gishanga cya Kagina giherereye rero mu murenge wa Runda, gihangwamo ibisheke ahita apfa.
umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma Munyakazi akaba yabwiye itangazamakuru ko nyakwigendera yarashwe ubwo yakorwaga operasiyo rero yo gufata abantu bakekwaho guhungabanya umutekano w'abaturage. Ati rero uyu yashatse gutema umupolisi wari umufashe amurasa rero yitabara. Munyakazi rero yavuze ko nubwo iyi operasiyo yabereye mu murenge wa Runda ariko rero uwafashwe akomoka mu mudugudu wa Musenya akagari ka Kabuga mu murenge wa Ngamba. Gitifu rero Munyakazi avuga ko umurambo wa Nshimyumukiza wajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma gusuzumwa. Hashize rero iminsi mikeya mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka Kamonyi hacicikana rero amakuru y'insoresore zitwaza imihoro zigahungabanya umutekano w'abaturage zikabambura utwabo. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nagushishikariza kuzagukurikira amakuru ku munsi w'ejo. Mwari kumwe nanjye Dani Dash na Hesh. Ciao ciao.